Bakunze ibijwi rya Amerika, turabasuhuje aho muherereye hose ku isi. Tubahaye ikaze kandi kuri uru rubuga twabashyiriyeho rucishwaho amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Nimujye kure. Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika zihanangirije ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 nyuma y'igisasu cyaguye mu nkambi y'abavanywe mu byabo hafi y'umujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigahitana abantu 9 barimo abana 7. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika yatangaje kuri uyu wa gatanu ko icyo gisasu cyarasiwe ku birindiro bifitwe n'ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23. Umuvugizi w'iyo minisiteri yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika zihangayikishijwe n'ubwiyongere bw'ingabo z'u Rwanda n'iza M23 muri iyi minsi ishize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati ni ngombwa ko ibihugu byombi byubaha ubusugire bwa buri kimwe kandi abahonyoye uburenganzira bwa kiremwa muntu muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo bakabiryozwa. Ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23 bitanye ba mwana, buri wese arega undi kuba ariwe warashe icyo gishasu. U Rwanda ruri mu bihugu 40 bya mbere biniga ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi, bikubiye muri raporo ngarukamwaka w'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka yatangajwe ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi ku rwego rw'akarere. Iyi raporo yerekana ko u Rwanda ruza ku isonga mu bitubahiriza ubwo burenganzira. Temistokle Mutijima. Raporo y'uyu mwaka umuryango RSF w'isi itangazamakuru ku gitutu cya politiki irerekana ko itangazamakuru ku isi ryugarijwe n'abakabaye bafite inshingano zo kuririnda, ari bo abategetsi mu bya politiki. Ibyo uyu muryango bigaragaza wifashishije igipimo cya politiki uvuga ko ku rwego rw'isi cyasubiye inyuma ho amanota 7.6%. Ni mu bipimo bigera kuri 5 ubu bushakashatsi ngarukamwaka bwibandaho. Ku Rwanda by'umwihariko, raporo y'umwaka y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka irushyira ku mwanya w'144 ku bihugu 180 byakoreweho ubushakashatsi, aho rufite amanota 40.55%. Mu bipimo byose birebwaho muri ubu bushakashatsi uko ari 5, 2 muri byo n'iby'u Rwanda rufitemo amanota ageze kuri 50%. Ni ukuvuga igipimo kijyanye n'amategeko ndetse n'ikijyanye n'imibereho. U Rwanda rwasubiye inyuma imyanya 13 ugereranyije n'aho rwari mu bushakashatsi bw'umwaka ushize, ndetse rwatakaje amanota 6.5%. Raporo ya RSF yerekana ko kugeza muri uyu mwaka wa 2024 abanyamakuru bafunzwe mu Rwanda ari 2, ikagaragaza ko nta munyamakuru wishwe muri uyu mwaka. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko mu guha igisobanuro igenzura rikomeye rihozwa ku itangazamakuru kuva yajya ku butegetsi, Perezida Paul Kagame yifashisha amateka yaranze u Rwanda muri jenoside mu 1994, aho itangazamakuru ryakwirakwije urwango rushingiye ku moko. Uyu muryango uvuga ko nyuma yo gucibwa intege n'ikandamizwa rimazemo ibinyacumi by'imyaka, imikorere y'itangazamakuru ryo mu Rwanda iri mwiza inyuma y'irindi ryose ku mugabane wa Afurika. RSF ivuga ko imiyoboro ya televiziyo ifitwe na leta cyangwa se ikagenzurwa binyuze mu banyamigabane basanzwe ari abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi, naho menshi mu maradiyo akibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo. Raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu Rwanda, ndetse abanyamakuru bagerageje gutangaza amakuru aboneka nk'agira ibyo anenga babinyujije ku muyoboro wa YouTube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye. Umuryango RSF uvuga ko nyuma y'aho Perezida Kagame yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu kwa munani ku 2017, igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangazamakuru byiyongereye. Ukavuga ko ba nyiri ibitangazamakuru basabwa kwiyemeza gukorana na guverinoma, naho benshi mu banyamakuru bagiye bahatirwa kujya guhabwa amasomo ajyanye no gukunda igihugu cyangwa se kuba abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi. Abatabyemeye uko nabo, uyu muryango uvuga ko abategetsi bagiye bagira uruhare rutaziguye mu kubirukana mu kazi. Aganira n'ijwi rya Amerika, Bwana Sadibou Malong, umuyobozi w'umuryango RSF mu karere ka Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, yasabye ko abategetsi bo mu Rwanda bakora ibishoboka bagateza imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru. Pour ce qui est du Rwanda,
Ku byerekeye u Rwanda, ibijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru bihora ari ikibazo giteje ingorane cyane, kubera ko ni igihugu kiri ku mwanya w'144 mu bihugu 180 cyasubiye inyuma bigaragara, aho cyamanutseho imyanya 13 mu karere ka Afurika ugereranije n'umwaka ushize. Ibyo bikagaragaza ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bukomeje kujya habi, haba ku rwego amategeko, ku rwego rwa sosiyete, yewe no ku rwego rw'umutekano w'abanyamakuru. Dufite impungenge ko ibyo byakomeza muri uyu mwaka w'2024, bityo tukaba dukoresheje uyu mwanya ngo duhamagarire ibitangazamakuru n'abategetsi gukora ibishoboka byose ngo ubwisanzure bw'itangazamakuru butere imbere muri icyo gihugu. Mu bijyanye n'ubukungu naho, uyu muryango uvuga ko isoko ryo kwamamaza ari ritoya cyane mu Rwanda, bitewe n'uko nta rwego rw'abikorera rukomeye ruhari rudashingiye ku ishyaka riri ku butegetsi. Ukavuga ko ruswa igwiriye mu itangazamakuru, ndetse bamwe mu banyamakuru bagira ibyo bahabwa kugira ngo bahindure uko bakora akazi kabo. Umuryango RSF uvuga ko imiterere mibi y'imirimo mu rwego rw'itangazamakuru ndetse n'igitutu kiremereye no guterwa ubwoba abanyamakuru bahura nabyo birimo kuzitira urubyiruko kwinjira muri uyu mwuga. Urakoze Themistocle Mutijima. Raporo ya RSF ivuga kandi ko ubwigenge bw'itangazamakuru bucumbagira mu Burundi kimwe no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Pierre Claver Niyonkuru. Muri Afurika, Uburundi buharugwa mu bihugu bibangamira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, kanatsinda n'amanota yaragabanutse ku rutonde rukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe RSF. Raporo y'uyu mwaka yerekana ko Uburundi bufise amanota 51 n'ibice 78 mu gihe ku mwaka uheze bwari bufise amanota 52 n'ibice 14. Ni mu gihe ubu Uburundi buri ku kibanza c'108, ku mwaka uheze bwari ku kibanza c'114 mu bihugu 180 byakozwe ko amatoza ku isi. RSF risigura ko naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekanye utwigoro two gutezurira abamenyeshamakuru, iyo ngendo yamaze umwanya urume rumara, kuko ku ntwaro yiwe hamaze gufungwa abamenyeshamakuru 2 b'abakenyezi, abandi bagategwa ubwoba bakabuzwa gukora n'inkuru zimwe na zimwe. RSF rivuga ko urwego rujejwe gucungera ibimenyeshamakuru CNC rumeze nk'umwungere atera ubwoba izo aragiye. Byongera ko n'amategeko atorohereza abamenyeshamakuru cyane cyane gushikira inkuru hamwe n'ibihano bikomeye bahabwa iyo bakoze ibyaha by'umwuga. Hakiyongera ko abamenyeshamakuru barenga 100 bahunze kuva mu mwaka w'2015 n'ubu bataratahuka. Ico RSF rivuga ko ari umutekano muke ku bakora umwuga wo kumenyesha amakuru. Mu gihe igihugu cegereje ibihe vy'amatora y'abashinga amateka mu mwaka uza w'2025 n'ay'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027, abakora uwo mwuga bavuga ko ico cuka kibateye impungenge. Abo bamenyeshamakuru bari Bujumbura bifuza ko iyo ngendo yo gutera ubwoba abamenyeshamakuru yohagarara maze bagakora umwuga wabo atacu binona. Birakenewe yuko abategetsi bareka abamenyeshamakuru bagakora mu bwigenge ntangire nk'uko amategeko abibarekurira. Iyo umumenyeshamakuru rero afunzwe, haba hafunzwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, haba hafunzwe abanyagihugu bategerezwa kuronswa amakuru, no kuvuga yuko haba hafunzwe amakuru. Turasaba nk'abamenyeshamakuru bagenzi bacu ko ubutungane bwokora kandi bugakora ibibereye. Umucamanza niwe afata ingingo akavuga ati twebwe tubona rino kosa atari kosa ryo kumenyesha amakuru nk'akarorero, ahubwo rihanwa n'igitabo mpanavyaha. Ufise ikarata ndangamwuga waja ku rubuga ukaburabuza umuntu bamufata bagaca biruka kumushira mu gasho, ubwo nyene nico yagirizwa kitaramenyekana. Amatohoza azobanza abe umumenyesha makuru yidegembya nk'umumenyesha makuru aba yafashwe kumwikeko. Sendika y'abamenyesha makuru yoyo ibabajwe nuko inzego zijeje kuvugira abakorwa mwuga zica amatwi hageze kurengera uburenganzira bw'abamenyesha makuru. Merikyo Nicayenzi atwara iyo sendika kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Harageze yuko urwego CNC hamwe n'ubushinganje mu byo bujerwa mu kumenyesha amakuru bikubita gashi bishitumenyesha amakuru akarenganywa, bagaheza bakagira ico bashikirije bakavuga, kuko twiweje ubwene bakora umenyesha amakuru bamwe barakubitwa ntibavuga,
abandi bagafungwa ntibavugwa womengo barirusa kubafatira ibihano aho kuvuga bati reka tuburanire unumenyesha amakuru ariko arenganywa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho nyene si yororo kuko RSF yerekana ko abamenyesha amakuru bakubagurwa bagaterwa ubwoba bakicwa. Pierre Claver niyo nkuru kubwijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima. Ndabasuhuje Eugenia Mukankusi. Ndabashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri iki kiganiro bungabunga ubuzima. Guterwa amaraso bishobora kurokora ubuzima bw'umurwayi, byaba bikozwe mu butabazi bw'ubuvuzi bwihutirwa, mu kunganira ubuvuzi bwo kubagwa se cyangwa mu gufasha abarwayi babana n'indwara zidakira. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko buri masegonda make umuntu umwe ahantu runaka aba akeneye guterwa amaraso. Nyamara abari munsi ya 1% by'abatuye isi nibo bonyine batanga amaraso mu buryo buhoraho. Itangwa ry'amaraso ni igikorwa cy'ubukorerabushake. Itangwa ry'amaraso rikozwe inshuro imwe rishobora kurokora ubuzima bw'abantu 3 nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko byinshi mu bihugu bikennye birimo n'ibyo muri Afurika bigorwa no gukusanya no kubika neza amaraso agenewe abarwayi. Abanyeshuri ku ishuri ryisumbuye rya Kororo i Kampala baratanga amaraso mu kigo cy'agateganyo gikusanya amaraso cy'umuryango w'umusaraba utukura Croix Rouge. Julian Mutonyi w'imyaka 18 y'amavuko avuga ko kimwe na benshi muri bagenzi be yumvaga afite impungenge ko gutanga amaraso bizamugwa nabi, ariko yabonye ntacyo byamutwaye. What motivated me to donate blood today is to save the lives of patients. Icyanteye umwete wo gutanga amaraso uyu munsi ni ukurokora ubuzima bw'abarwayi bari hariya barwaye indwara zinyuranye kugira ngo babashe kongera kubona ubuzima, kandi kugeza ubu ndumva ameze neza, nta ngorane z'ubuzima nagize, nasimbuka, nagenda, nakora buri kimwe nshatse. Umuryango w'umusaraba utukura ishami rya Uganda uvuga ko abanyeshuri batanga nibura 70% by'amaraso akusanywa. Dora Mbanya wigisha amasomo y'ubuvuzi bw'indwara zibasira amaraso avuga ko benshi mu banyafurika bagira ingingimira ku gutanga amaraso. In some situations people have to be affected directly for them to get up and go donate blood. Abantu bisaba ngo kiba ari ikibazo kibagiraho ingaruka ubwabo kugira ngo babone guhaguruka bajye gutanga amaraso. Hari inkuru nyinshi z'ibinyoma zihuzwa n'igikorwa cyo gutanga amaraso. Hari abavuga ngo niba nguhaye amaraso urayatwara uyatwarane n'amahirwe n'imigisha byanjye. Ibyo bigatuma badatanga amaraso. Abandi baratekereza ngo ntange amaraso yanjye nyuma abantu bayahabwe bayaguze. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rivuga ko ku maraso aba akenewe buri mwaka ngo ahabwe abarwayi kuri uyu mugabane, 1/2 cyayo ariyo abasha kuboneka, ubwo buke bwayo bugashyira ubuzima bwa benshi mu kaga. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, inzobere nyinshi zivuye mu bihugu 40 byo muri Afurika zahuriye i Kampala ngo ziganire ku buryo hakurwaho ubwoba bwo gutanga amaraso bikongera itangwa ryayo. Turimo turavuga ku mugogoro munini w'indwara wugarije Afurika, malariya. Turimo kubona indwara za kanseri ziyongera, turabona indwara zibasira insoro z'amaraso, impanuka zo mu muhanda, ababyeyi babyara bagakenera guterwa amaraso. Ibyo byose birashyira igitutu cyinshi kuri serivisi zitangwa ry'amaraso mu gihugu. Abitabiriye iyi nama bemeranyije koroshya uburyo butekanye bwo gukusanya no kubika amaraso ahabwa abarwayi. Abantu batanga amaraso dufite baracyari bake. Turashaka kureba uko itangwa ry'amaraso ryaba mu buryo buhoraho, ntuyatange rimwe bikore uhozaho. Avuga ko abategetsi b'inzego z'ubuzima mu nama ya Kampala bemeranyije gusobanurira abaturage kurushaho ibijyanye n'itangwa n'iterwa ry'amaraso. Abitabiriye inama kandi bemeranyije kugabanya impamvu zitera ikenerwa ryo gutera abarwayi amaraso, baharanira gukumira indwara n'impanuka zo mu muhanda mu bihugu byabo. Muganga Cynthia Chemonge ni umunyamabanga mukuru w'ishami rya Afurika y'Uburasirazuba mu muryango mpuzamahanga wita ku bushakashatsi n'isuzuma ry'indwara. Aratuganiriza ku mbogamizi zugarije itangwa ry'amaraso ndetse n'icyakorwa mu kongera ingano y'amaraso agenewe abarwayi mu bigo by'ubuvuzi. So blood donation, it consists of a voluntary act of giving blood to be used for transfusions
Gutanga amaraso rero ni ibikorwa biba ku bushake. Hatangwa amaraso agenewe guhabwa abarwayi bayakeneye cyangwa akoreshwa mu bundi buvuzi. Iyo utanga amaraso ageze ahatangirwa, akenshi aho aba ari ku kigo gitangirwaho amaraso. Hari urutonde rw'ibibazo abazwa kugira ngo harebwe niba yemerewe kuyatanga. Ibyo birimo kubazwa imyaka, igomba kuba iri hagati ya 18 na 65. Tureba ku buzima rusange bw'ugiye gutanga amaraso. Ugomba kugirwa ibanga kuva asuzumirwa ko yemerewe kuyatanga kugeza ku ntambwe ikurikiraho. Mu gihe yujuje ibisabwa naho ayo maraso arafatwa agakorerwa isuzuma ryisumbuyeho. Impagarizi z'amaraso y'utanga kandi zirafatwa ngo isuzumwe zibashe kuzahuzwa n'uwayakenera. Amaraso umuntu atanga aba ari mililitiro 450 mu gihe kiri hagati y'iminota 10 na 15. Nyuma yo kuyatanga ahabwa ibimufasha kwisubiranya ngo umubiri ubashe gusimbuza yangano y'amaraso yatanze. Ikindi bitwara iminota hafi 20 ngo twizere ko watanze amaraso akomeye nta kibazo afite. Iyo amaze kugenda, inzira yo gusuzuma amaraso yatanze harebwa indwara zandura nka virusi itera sida, hepatite B, hepatite C, mburugu iratangira. Ahari naho iyemezwa rya kabiri ryo kuba amaraso yemerewe gukoreshwa rikorerwa, hakemezwa niba amaraso yatanzwe yahabwa abarwayi ahakenewe. Dufite ikigo cy'igihugu cya Kenya gishinzwe itangwa ry'amaraso, ari nacyo kiyobora izo gahunda, kikagena n'imirongo ya politike ikurikizwa n'ibigo bitangirwamo amaraso. Dufite ibigo 6 byo ku rwego rw'intara muri Kenya, tukanagira n'ibigo shami bigera kuri 25. Binyuze muri izo nzego rero, ikenerwa ryo gutanga amaraso riratangazwa, kandi naho amaraso akenewe ku barwayi akagenda hagezwa. Mu myumvire yanjye, impamvu dukwiye gutanga amaraso ni uko kuba dufite ingirabika zigira igihe runaka cyazo cyo kubaho. Dukwiye guhorana amaraso mu bubiko yo guha abarwayi, kandi hagendewe ku mabwiriza ya OMS, dukeneye nibura mu bubiko bwacu bw'amaraso ashobora guhabwa abaturage bangana n'ijanisha ryo kuva kuri 1 kugera kuri 3% by'abaturage bose b'igihugu. Ibyo bisobanuye ko mu bigo byacu dukwiye kuba dufite udupaki tugera ku 550. cya Zambia cyatangiye icyiciro cya mbere cy'umuti mushya ugamije gukumira ubwandu bwa virusi itera sida. Ibi bitumye Zambia iba igihugu cya kabiri ku isi mu gutanga uyu muti uterwa mu buryo bw'urushinge nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamakuru Kati Short uri i Lusaka muri Zambia yaduteguriye iyi nkuru. Precious Momboli amaze imyaka 2 anywa ibinini buri munsi mu rwego rwo kwirinda kwandura virusi itera indwara ya sida. Ubu ari mu ba mbere muri Zambia bahawe uyu muti mushya urinda kwandura sida uterwa mu buryo bw'urushinge. For 2 years. Yes, ndagatora jindibu wa 2 years then at 20. Ku itariki ya 25 y'ukwa kabiri narahinduye njya ku muti mushya uterwa mu rushinge bitewe nuko ikinini cyari kigoranye kuri nge. Uyu muti mushya uzwi nka Cabotegravir kandi ukora mu gihe kirekire. Urushinge rumwe rurinda kwandura mu gihe kingana n'amezi 6. Zambia nicyo gihugu cya mbere kibarirwa mu bikennye cyangwa ibifite ubukungu buringaniye gitanze uyu muti mu baturage bacyo. Amatsinda y'imyaka twibandaho kuri uyu muti ni abangavu n'abagore bakiri bato bafite kuva ku myaka 16 kugeza kuri 24. Abahagarariye gahunda mu baturage bakunze kwita abahuza barimo gufasha mu itangwa ry'uyu muti. The connector is based in the community. Umuhuza aba mu giturage. Dukora ubukangurambaga mu baturage, tukabasobanurira iyi gahunda, tugakomereza ku gusuzuma abana b'abakobwa tureba bemerewe kwandikwa muri iyi gahunda. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze uducupa hafi 15,000 by'uyu muti uzwi nka Cabotegravir. Ambasade ya Amerika muri iki gihugu itangaza ko utwo duhagije mu kurinda abanyazambiya 2,000 kwandura virusi itera sida mu gihe kingana n'umwaka. People get the injection and then they think it's a silver bullet. In that then they can go out and abantu baterwa urushinge hanyuma bakibwira ko birangiye bagenda bakisambanira uko bashatse, kandi mu by'ukuri ubutumwa nuko icyo atari cyo cyatumye uyu muti winjizwa muri gahunda. Bakwiye kumenya ko uyu muti utabuza gusama, ntubuza kwandura izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abanyazambiya bagera kuri 1,400,000 babana na virusi itera sida. Ahaba ubwandu bushya bugera ku 33,000 buri mwaka. Inzobere zizeza ko uyu muti mushya uzafasha mu kugabanya iyo mibare y'abandura. Ikiganiro bungabunga ubuzima cya none naha tugisoreje. Naho ubutaha mukomeza kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
mu Rwanda abacungagereza babarirwa muri 80 birukanywe mu kazi, abandi barenga 20 nabo bari gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera ku byaha bitandukanye. Ni nyuma y'amezi agera muri 5 bafunzwe mu buryo bemezaga ko bunyuranije n'amategeko. Kigali, Eric Bagirubusa. Mu mpera z'ukwezi gushize nibwo Ijwi ry'Amerika yatambukije inkuru y'abacungagereza bagera ku 135 bari bafungiwe i Rwamagana mu kigo kiberamo amahugurwa n'imyitozo ku bacungagereza. Abo bari bagiye kuhamara amezi agera muri 5 mu buryo bo n'imiryango yabo bemeza ko bunyuranije n'amategeko. Icyo gihe urwego rw'amagereza rwahakana Ijwi ry'Amerika ruvuga ko nta mukozi warwo ufunzwe. Bidateye kabiri, rubinyujije mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu birimo ibyegamiye kuri leta, rwemeje ko hari abacungagereza bari bafunzwe bakurikiranyweho amakosa atandukanye y'akazi. Isoko z'Ijwi ry'Amerika ntizahwemye gukomeza kuduha amakuru kuri iki kibazo. Amakuru mashya zaduhaye atubwira ko mu bacungagereza 135 bari bafunzwe, abagera kuri 89 bahise birukanwa mu kazi, abandi 26 bakomeza gufungirwa mu masitasiyo ya polisi atandukanye. Ni mu gihe abandi bacungagereza 20 bahise basubizwa mu kazi. Amakuru dukura kuri umwe mu bayobozi b'urwego rw'amagereza mu Rwanda akatubwira ko abafunzwe uko ari 26 batangiye kubazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ku byaha bakekwaho mu gihe bagitegereje kugezwa imbere y'ubucamanza. Mu mazina twabashije kumenya ko bafunzwe harimo uwitwa Tarisise Nshimiyimana wayoboraga gereza ya Muhanga, Fred Kibibi wayoboraga gereza ya Rwamagana ndetse na Justin Binama wari umwungirije kuri uwo mwanya. Isoko y'Ijwi ry'Amerika ikatubwira ko abo bafungiwe kuri sitasiyo ya Kimihurura mu gihe bagitegereje kuburana. Ijwi ry'Amerika yahamagaye kenshi bamwe mu bo bivugwa ko birukanywe mu kazi, ariko mu babashije kwitaba nta n'umwe wemeye kugira icyo adutangariza. Uyu numwe muri bo waduhamirije ko bamwirukanye ariko ntiyemeye kumvikana mu itangazamakuru kubera impungenge ze. Twamurindiye umutekano. Cyaba ari ikibazo kuri jewe kuko ntabona bifatira umwanzuro, sindabona n'intuza n'ibaruwa yanyuma. Ijwi ry'Amerika ntiryabashije kubona abavugira urwego rw'imfungwa n'abagororwa ngo twumve icyo bavuga kuri iki kibazo. Twahamagaye Madamu Therese Kubwimana ntiyitaba telefone ye ngendanwa, ariko ubutumwa bugufi Ijwi ry'Amerika ryamwoherereje ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp bigaragara ko bwamugezeho kandi yabusomye. Amakuru agaragara mu bitangazamakuru byandikirwa hano mu Rwanda yemeza ko umuvugizi w'urwego yemeje ko mu bacungagereza bari bafungiwe i Rwamagana bari mu byiciro bitatu. Yemereye ikinyamakuru igihe.com ko hari abashyikirijwe RIB, hari abahagaritswe mu kazi mu buryo yise ubw'agateganyo, kandi ko hari n'abazagaruka mu kazi. Kugeza duteguriye inkuru kandi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntitwari twakabashije kurubona. Iyo Bwana Thierry Murangira uvugira uru rwego yitaba telefone y'Ijwi ry'Amerika yashoboraga kuduhamiriza amakuru y'abafunzwe, ibyaha bakekwaho ndetse n'aho amadosiye yabageze. Mu Ijwi ry'Amerika ryabashije kumenya ko birukanywe mu kazi si abacungagereza bato gusa, ahubwo baravanze. Barimo n'abari abayobozi bakuru b'amagereza. Abo ni Eugene Mutabazi wari umuyobozi wungirije wa gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, Emmanuel Habinshuti wayoboraga gereza ya Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Innocent Gafurebo wayoboraga gereza ya Rubavu Inyakiriba mu burengerazuba bw'u Rwanda, na Grace Ndwanyi wayoboraga gereza ya Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Isoko y'Ijwi ry'Amerika ikatubwira ko Ndwanyi akanama gashinzwe imyitwarire mu rwego yakoreragamo kamushinje ko yasesaguye umutungo w'urwego, bigakomoka ku gitanda cy'imbaho yakoresheje cyo yagombaga kuryamaho muri gereza yayoboraga, agasigara yibaza niba umuyobozi wa gereza yaragombaga kurara kumbagara hasi kuri sima. Ijwi ry'Amerika ryamenye amakuru ko ibi byabaye nyuma y'inama idasanzwe yateranye ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize igahuza abategetsi bakuru batandukanye bo mu nzego z'umutekano bakimara kumenya ko abo bafungiwe i Rwamagana. Iyo nama irasa n'iyashyize igitutu ku rwego rw'amagereza mu Rwanda kuko yarusabye gukemura ikibazo vuba na bwangu. Igikomeje gushyirwa mu majwi ni icyuka kibi hagati y'abakozi b'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda. Bagashyira mu majwi umuyobozi mukuru wabo wungirije Madamu Rose Muhisoni ko ashaka gutonesha bamwe abandi akabirukana mu kazi. Ijwi ry'Amerika ntiyabashije kubona Madamu Muhisoni ngo yumve icyo asubiza kubimuvugwaho. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.